umuntu wese utizera wese ngo ntibishoboka, none se bidashobotse nyine kera binaniranye wawe usengera niki kiba kiyaye ngo wirirwa wamiza, wirirwa upfukama, wirirwa ugira gute uboroge udafite kwizera. Muzi ko nubatse ikiraro iwabo abanyabitanga kizira inyana kizira inka, naracyubatse kizira inka kizira inyana kizira ikimasa. Hari uwogira inka akabura ikimasa cyangwa akabura inyana, tanka nari mfite nta kinari. Ariko abantu ngo mbikore baravuga ngo ni ibintu by'umusazi. Ariko nubiza cibuka ikiguhi nanditseho, nandikishije ikaramu itukura, ndavuga ngo Mana ndagusabye ubu nyine ndizeye ko ntabwoba mfite kuko mbonye inka, ngo ndangize mbwira umufurero ngo nimuvuma bukeye ndambwira ngo ngwino uje kubaka ikiraro. Arambwira ngo ikiraro cyahari. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima atukuramwo atujana mu bwami. Dushimiye abamama, abamama ni beza rwose, kandi abamama mu buryo bazabiga bazavuga ngo abamama bagira impuhwe kuruta abagabo. Cya kabiri bagira kwihuta vuba gushika ku Mana kuruta abagabo. Mwego muzoja mu ijuru mwenyine muvuga ngo n'abagabo ngo bazosigara, ariko abamama bagira ikintu cyiza mu buzima bwabo. Abamama iyo bakoze ikintu babyina kandi ntibagira amakare yo kugenda bavuga ngo se ngo ahangaha haragenda. Iyo baje mu biterane cyangwa baje gusenga baza basenga bavuye inyuma kandi bakihuta vuba bakagera mu munezero vuba. N'abagabo bagira amakare ubwo bakagenda asitara, agenda atekereza, agenda avuga ibiki rero kumwe. Rero abamama turabashimiye igiterane cyiza mwakoze, Imana ibahereze umugisha, murakoze cyane. Dushimiye urubyiruko mwese murakoze. Cya gatatu hari ijambo Revera yavuze mutumvise cyane. Muruzi iyo umuntu atarashaka azavuga ngo uwo muheza urugo mujewe nokora gutya, mukani kagira gutya, mukani kazantegeka umugore gutya, umugore nawe akabonza uzantegeka umugabo gutya, ariko bamara kubwira ibintu bigakomera. Siko ukuvuga ngo iyo umuntu nawe atarahabwa kuyobora, uzureba abapasiteri ukabareba ukabitegeza ukavuga ngo ari kuriya ngo bazabananirwa gutunganya ngo bagire gutya, uri wowe kariya cyangwa ahangaha. Wariko ngo abapasiteri, wariko abapasiteri b'iki gihe siko musigaye muvuga ngo abapasiteri b'iki gihe nabo mutawome bene nuko ngo bataguhaye ugeremwo banze wumva umuniga ubamo. Noneho avuze ikintu ndatekereza nanjye nakivuze ejo bundi kumwe cyo hirya, ndavuga ngo ariko Imana izirinda abapasiteri ikabafasha mu nama, ikabafasha mu biganiro, bakuzuzanya, bamara bagakundana, bamara ntibanigane mu nama. Imuzi ko bamwe baza barwanira mu nama aho abandi basohoka gutya. Abapasiteri niba mufite abapasiteri 7 bose bakagira amatsinda 7, kandi aga amatsinda 7 bakaza bagenda bagira ba promoteri bandi bo hirya bisongerezi, akaza akabwira Rukundo ngo wewe ngomba mu ruhande rwawe, ngo ariko nguriye ngo jewe ndamwanga undi nawe akagira umuntu nawe akagira umuntu. Ariko kubona murangije umwaka mwese mukike, muzi ko ari abapasiteri bamwe batokwicara ku ntebe y'ubundi yariceyeho, agasimika ukagira ngo none ni monima itazayishagaye. Rero babashumba turabashimiye rwose kuba mwarabanye neza. Yewe naragiye umunsi umwe ndabahamagara ntimuze mwicare
dushaka tunywa icyayi nta mata nta nyama nta biti icyayi nitumara tubwirane neza twese tuvuge ngo turagushimiye kuba twitwaye neza uwayoboye ubusekereteri kontabure nande mwese kuba agakombe k'icyayi twese twisangira kwa kuri bari mu kubira ku bukwe ngo bagire gute ngo bifuza nk'ihajya ubuzima bwiza bagahuza amaveri ngo kuko rero abapasiteri Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagirire neza ushima Imana ko twongeye kandi kugera hano ese nahageze mbona harahindutse hari utundi turangi mwasizemo igihe mperuka ntatwara turi kino cyatsi kibisi cyari gihari niba hariho imwe niba hariho ariko nabonye mwaragize neza rero iyo niyo yerekwa ikanisa iyo ribayeho ikarangiza umwaka nta gikorwa na kimwe rikoze riba ripfuye ariko kuba mwarakoze iki ibisigo ngiye kuganira barambwiye asije bambaye bose kandi muza mwikuraho ibintu byo kwishira hejuru muza bishize hejuru aho baroye umuntu ngo paka ngo abandi barevera ngo bataraguhamagara ngo n'abandi ibandi baza baguhamagara ukita nibandi baza baguhamagara ntuwita ko paka ngo utarabona ijwi rya revera mutarabona fuye kumenya gusa ngo revera Manowa nta kibazo yahanguye umukristo uwo ari we wese ngo ampamagare habe nubwo azompamagara keretse ndwaye ariko ntarwaye cyangwa narazindutse cyangwa ufite indi gahunda habe n'umwana bebe bakaze Imana igweze umugisha ngiye kuganira ijambo rivuga ngo inzitizi zirindwi zituma udahabwa ibyiza urumvise bakeke mwumvise inzitizi zirindwi imurambirwe ntaravuga zirindwi niyenda ndavuga zibiri cyangwa zitatu rekerewe ariko inzitizi zirindwi zituma udahabwa ibyiza ejo twari dufite igiterane iwacu dutegereje umuvugabutumwa Revera Kirorwa ngo amare arafatirwa yari ngo amare ngirirwa amahirwe bampereza uwo mwanya ndavuga ngo Imana ushimwe ariko sinavuze ngo Imana ishimwe ko Kirorwa ataje Kirorwa ariko ndavuga ngo Imana ishimwe ko mbonye umwanya no ejo kubera ibi bihe turimo namwe muzi twese dufatikanyije ndababwira ngo ngiye kuganira ibintu bine ubwoba bigize ubwoba bikuye mu bwoba nimara ndangize ibindi bitandatu bimara ubwoba ejo nizo twaganira none tuganira inzitizi zirindwi zazituma udahabwa ibyiza mwumvise ujane nkuwawe utanga seminari mwuka namfata ndaja kugenda ukumva ariko nawe ngo uze utegekana na nyirawe sinosara ngo mbe umusazi ngo nishungereze hano ngo umwuka wamfashe burya mba nasaze mukaba mureba urupande mugahambira amaboko cyangwa mugasohora mugatahana inzitizi ya mbere Imana ishimwe ko tutaramye nimuvuge ngo amin inzitizi ya mbere izituma tudahabwa ibyiza kandi izo zasoma ninde muntu uzi gusoma wewe
wewe baguheze mikoro sha nuko warashatse cyangwa uri umuhungu uracyari umuhungu uri umugore uri umugabo afite abana afite umwana umwe uriya niwe usigaye sawa inzitizi ya mbere kandi twese tuzi ariko utaramenya ikiza kikubuza guhabwa ibyiza ukabaho imyaka 10 imyaka 20 ariko utarabona ukadusenga ukarara mu mahutuma ukagira gute ugafukaja mu butayu ariko iyo nzitizi yarakubwiye imbere ntiwayimenya ntiwayisobanukirwa ureke tuyivuge none numara izi uvuga ngo se iki none nyine cyane tanze imbere kiza gitubona ibyiza cyambere ukutizera kutizera iyo nizitizi iziba mu buzima bwanje no mu buzima Abaheburayo 11:6 mwumva igitangaza ntabwo ari mu komanteri ni Bibiliya ibivugaho ngaho usome Abaheburayo 11:6 inzitizi iba mu bantu izituma tudahabwa ibyiza ngiyo ya mbere soma Abaheburayo ibice 11:6 haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza aho kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho rekeraho amen mwumvise nukuvuga ngo inzitizi ya mbere kandi Bibiliya iravuze ngo umuntu wese utizera wese ngo ntibishoboka none se bidashobotse nyine kera binaniranye ubaye usengera niki kiba kiyaye ngo wirgo wamiza wirgo upfukama wirgo ubwira gute uboroge udafite kwizera Bibiliya ikavuga ngo nimba iyo nzitizi yo kutizera tuyigira mu buzima bwacu ntimutegereze ko tuzobona ibyiza nagenda mbaheza urugero muvuge ngo amen amen kwizera ni kwiza hari igihe kimwe twigeze gusohoka tuva muri Byura tuzi Karemi turi abaririmbyi turaza tuzana na revera wacu turi abakorari turaza ngo tumare gushika Karemi turahagira icyumweru ngo buce dusubirayo dutaje Karemi no muri Byura byari ibirometero 180 no turagenda ngo dushika ahantu hamwe ngo ni kwa Murangi turica hari inzira zibiri imwe nyine yibarabara igenda igaruka muri Byura n'iyindi yirukatiriza yinjira tukagenda tugenda umunsi ukira gacha tukirwa tugenda kandi tugashika muri Byura nimugoroba ku munsi wa kabiri numva ko ari urugenzi runini no ngo tuhagere aho mu matandukano abiri jewe mbwira abakorani ndavuga ngo yebe jewe mfite kwizera tuguma kandi ntitushingire ku kintu ariko tugire kwizera turinde imodoka izidusange hano nimara idutwara kandi icyo gihe nta modoka zari zifite kuje Karemi no muri Byura noneho barambwira bati serutebo wabaye imodoka twebwe tutashaka iyi modoka mu mujyi Karemi turaza hano kwa Murangi ngo rero twicara ngo imodoka idusange yani yaso cyangwa yani ndababwira ngo yaye mureke kuzana ibyo ngibyo kwizera gusa kwizere imodoka izidusanga ko murabona ko ibyo bintu byari gushoboka ngo amare revera wacu abwira abakorari mwebwe uyu nguyu nimumwishinge mwihore ibi ngibi bayavuga ni ibintu gusa byo gupfa guhohotera mwebwe muze tugende ducyano twinjire muri koke tugende umunsi wose bwire turare kwa mashini tuzohuruke ariko mwihore ndababwira ati yemwe abanyabwoba n'abatizera nimugende mukurikire revera ariko abafite kwizera kuko tuba dusenga Imana nimusigare hano ariko ibitangaza birabaye nimuvuge ngo amen amen no ngo barangize inyamuhirwe nyinshi yose yamikurikira revera nanjye tutari revera wari umukorari gusa sempre bamavuga bati weweho uyu nguyu we nukudanganya mwihorere mu musiga sa bagize uke baragiye abandi 14 nanjye w15 turasigana ngo bamare barambaza se kudusigaje ufite ibihe jambo bituma tubona imodoka ndababwira ngo ijambo ni ku Mana ntaryo mfite jewe
mureke tubwire Imana ko yavuze ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa tudashidikanya. Noneho kuko tubibonye ari ukuri, mureke twama twizera, twumve ko imodoka isuma mu matwi yacu nimarize wari ariko ibi bintu kwere biraba. Noneho saa 9 irabaye, saa 10 irabaye, abacu baragiye bumva ibitangaza Imana izikora. Ngoje kugera kuri koke basanga koke yuzuye, tibayambuka barara iruhande rwayo, kandi nta muriro, nta byo kurya, nta baricara. Twebwe burije mugoroba urabaye, ubwiye abatabwa ati muduheza akazi twicaramo, twanja kuririmba sasa ikorari sauti nyororo, korari neza dukubise korari Betikeri ya mbere ukigashira makorari. Abatabwa duhaye ati ngaka akazi umuryamemo gutunga turago usase urasasa, turarimbye korari tumare ndababwa ngo dusenge ubwira Imana nyaguhoraho. Muvuge ngo amen. Urase turavuga ngo data wa twese uri mu ijuru Nyagasani we, hano muri nonzi y'umutabwa turicaye, abandi bagiye kandi badusize hano, ari bo twirinze ngo uduheze imodoka tuzogenda n'amaguru. Warabye ngo ibyo dusaba zose tuzobihabwa mu izina ryawe Yesu. None turi hano turicaye gaho dutanzame, ndababwira ati sawa wicare mugume hamwe turicaye. Saa moya ibuze umva imodoka irasuka, wisume narasohotse uka mu muryango wako kazi k'umutabo, ndasohoka musoke icyerezi cy'imodoka utama kintunga uka mu maso subira kinyi. Ndavuga ati none iyi modoka yo bari y'abantu bene abasisipe boja kungirira nabi, ndaguruka mumve gakera nko gushaka gukamashaka, ariko ndavuga ngo man ya modoka twasenze yo bari yingi imodoka ya miza ngo ishyo gutya kurya nyine igiye kunegera gutya nkata gutya, mbona neza ibinyoteri byo guhagarara tangiye kugira gutya, kazana umva ngiye ko namavuga ngo uko biri kose kurya twasenze birabatu. Imodoka iraza mwumva ibitangaza ngo ikintu ni dukuri gisitaza ikintu kimbere yacu twagira kwizera. Ndabarahiye ibyo wasengeye kuva imyaka 10 kabishije urakibona uyu munsi. Warangize imodoka iraza yamishika gutya irahagara, ngo ihagarare nama ngenda nkakujya kwa shefu ngungire gutya, mbona sangamo abantu babiri shoferi n'indugu. Cyagiye cy'inkotanyi bajya bari barashise bava mu Rwanda, uko bagaza bacikana imodoka bamara bakajaga imwoba bakarenga hirya babandi ntabwo nono akaba ari bo bayirimo bo. Nono nguvuga igiswahili numva batangiye kuvuga Ikinyarwanda. Sawa arambaza ngo se urashaka iki? Ndavuga ngo mfite abakorari hano iwacu ni muri kilometero 120 none ko murajaye mwebwe atwego turatambuka muri byura tugenda imwoba haheka niyo muhamusha. None timwo tujana atse muri bangahe? Turi 15. Umve ta faranga tabiki tabindi biswaye wamarambwe muri abantu 10 n'abangahe 15. Ya twebwe ni barabara genda turize, ariko imodoka ntubabona yose kuri gute, kandi imodoka sha apana titwagane mu kimodoka kigenda gite. Haleluya. Ariko ndatanga inzitizi yo kutizera ni shitani. Warangize yamavuga ngo ngurira baye ka chef urira wewe numara uharure abakorari ba bose uko bangana, uzuvuga ngo umwe nakarishije babiri kugeza ugeje 15 numara tubwire ngo barene amapango nyabatwa injira baye ka chef nak injira inkabaga bano muzinoa injira mwingire mwese munkuge bose barinjira ngo amarambwe ngo se bose barange ndavanguye kinga umuryango ndawukinga amaze umwana w'umuhungu ayihiba. Babandi bose batagira kwizera baraye kuri ko bazi ngo Rutebuka ni groupe yiwe yasigaye kwa Muranga. Imodoka yamigira igira gutya saa 5 saa 6 turashitse muri zuba imbere y'inzu yanje yamikata manevure irahagarara.
ngo amara aravuga ngo mwese nimutibuke turatibuka. ngo amara aratubaza ngo sinzira yo kugenda imwoba na umuhanda wose mugende neza habe n'urushiringi naro. aravuga ngo mugende Imana ishimwe. twamye tutangira kuririmbira aho ngaho turahuruka muri zuru ikorasi kuyi ba bandi bagiyega baraye kuri ko burakeye uruzi rwaho biriwe bagenda burije bararaye biriwe bagenda. mu mugoroba baseruka hambere hatangira ngo ni ikizingo ngo bashike babaza amakuru ati muratasha ati turashe. ariko abacu bumve ati Rutebuka yahenze abana asigarana nabo none barasigaye bazoshike ejo bundi. ese gute ko tware twumvise hano nijoro imodoka yatambutse hariko aririmba ikorari yaririmba nk'iwanyu gasanga usanga ati gute ati korari yarayitambutse hano yayiririmba ibitangaza byati kandi kumvishe mu ijwi rya Rutebuka usanga yamashika umugongo ati none turashe bariye barashitse ati yatambutse hano nijoro saa 5 iboga bashitse ku munsi wa kangahe wa kabiri usanga araza ngo ashika sanga twebwe twararuhu. arambira ngo ese Rutebuka kuri tuvugisha nta makuru wari uzi y'imodoka. ndamubwira ati se hari izina yayo wari uzi nari mfite kare. ndamubwira ngo umva Bibiliya ukwizivuga ivuga ngo abanyabwoba n'abatizera bose umugabane wabo ni Jehanamu. wewe washutse abana urababwira ngo utakwizera. twebwe twahagaze mu kwizera. kwizera ntibishoboka kubera ko mutizeye ntimwanejeje Imana. ariko twebwe twarasenze Imana irumva ngo tumare tugenda twicaye nta mabavu nta biki twashyitse salama. babwire inzitizi yo kutizera ni inzitizi yo kuzitira imyaka 10 igashira iyindi 10 igashira iyindi 10 igashira. ariko Bibiliya yatubwiye ngo ntibishoboka ko umuntu udafite kwizera kuyonezeza Imana. nimugire kwizera ibyo tubwira Imana ibikore muri uyu mugoroba. Imana ihimbaza kwizera. ejo abacu nababwiye ngo muruzi ibi twese twahuye nabyo. hari bamwe bari kwavuga ngo ku Imana urashaka bari ku Imana birahari uzagenze kim Imana irahari. Imana nayo yarahunze se yahunze ibuvira ntihari. ariko kubera kwizera ko abantu buke abantu bakamanura amateka y'ubwoba bakayashira muri twe bagakobeza n'abandi. ariko kuri kwa Bibiliya nimba dufite kwizera igihugu tuzogitaha kandi apana ke no babwira ngo ubine dutange zaharebwa kuko abantu basuye ibuvira mwovuga ngo yaje kutubesha ngo uriya muntu ngo kwame muhakana. wovuga ngo ubine dushiki ibuvira gutya kwame tugira kwizera kuko tugiye ibuvira ari amazu basenya bazoyubaka bakayasubiramwo kandi ejo nejo bundi twajamo. abantu bovuga ngo kuriya ni umusazi nta bwenge afite. rero iyo ni inzitizi ugira ubuzima bwawe ntacyo uzobona ugifite iyo nzitizi. Bwana sifiwe. Hallelujah. ya kabiri ni y'ubwoba muri Matayo 25:25. ubwoba uvubu sintinyibeza bejo ibyango cyangwa amahirwe byose kw'Imana imitegeka kwiganyira no kubusa beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze umbati n'umukiza unkunda Yesu ntabwo bamfite. aho soma 50 Matayo 25:25 utegere abanyabwoba. Matayo 25:25 haravuga ngo haravuga ngo ndatinya mva ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka. wumva igitangaza dore ngiyo ibyawe urabifite. Amen. uwo ni wawe ndiga bahaye itaranto rumwe abandi bahawe 5 baracuruza kubera kutabadafite ubwoba ngo ntibahomba. muzi kuko nogweza ifaranga
pastor no wezi faranga ubwira ngo akiri faranga we ucuruze wotangira kuvuga ngo pastor waye ngo ko ndagira ubwoba ngo sizi faranga zompombya ngo ngahomba ngo se nugira ngo nkabura imbona kandi nkabura n'inyungu wamunyabwoba kandi nakwizeye kazi ariko wamara ukavuga ngo yaye utibikunda ariko uyu nguyu iwe kubera ubwoba kubera kubaho apfuye kandi bamugiriye neza itaranto 5 itaranto 2 uwazibira arazicuruza baramubwira ngo injira mu bwami bwa data uwazitana acuruza abona ngo izindi 5 10 aravuga ngo injira mu bwami umunyabwoba wa wundi ufite inzitizi z'ubwoba avuga ngo nicuruza nzohomba ese yari kavuga ngo Yesu ni umunyamwaga wamuhaye Yesu se yoshaka kwica ntiyokwica yoshaka kubesha ntiyokubesha ariko ngo ndatinya ngo ngira ubwoba ngo ndagenda ndemu mwobo ariko abanyabwoba ntimukazamubwira ngo muzogerayo muzoja ntaho mutakama yicara ngo jewe mwize nama mbona ngo ikizotwica ngo niki ukizokwica ngo jewe mwiza ndeba ngo nkitegereza nkabona ngo iyerezo aya muzi yobu yagaza agenda ukagiye gutamba ibitambo za nimugoroba kandi aba bana banje ngo baba bacumuye akahitagira ubwoba aho bibiri zivuga ngo icyo natinyaga cyo cyangeze kurya ubwoba n'inziti mwasengera ikintu ubwoba bukaza bukakubwira ngo mama tuzobyara ubundi bukaza bukakubwira ngo reka ibi ngibi wayukora ntukorwe ubwoba buraje ubwoba bukakwinjira bukagutera nimba mubona bamwe bagira ubwoba kubera ubwoba bakagira isese karuka urusasu niba ari urusasu ndetse rwavuga ngo pu ukamubona ko yamacika umugongo ngo ko numva nk'agaseseme kurya n'ubwoba ubwoba bwonyine ukama muhinda cyangwa abandi ukamubona yamye acurura arasa n'umurwayi kandi ni muzima kubera ubwoba hari umugabo wagize ubwoba ngo arangize gutya noneho imbunde ziravuga hakurya kandi nawe akaba afite imbunde mu ngo arangize afata imbunde kano yayo ayinjiza gutya mu idirisha aryamyeho kandi umugore araryamye n'abana afata gutya imbunde kano ayinjiza gutya muri rya dirisha wamara kuraho sefu yamarasa noneho gatwaba twegeranye turabyuka twese twikanga ko dushike turamaze byageze umugore yamye atubwira ngo uyu mugabo ni urashe turavuga ati urashe twame dusanga neza ibano ku buriri neza bwiwe ese warashe byagenze ngo yumvishe ngo barasa ngo yamava ngo waduhinjiye kera mu mwana gute arikugoba n'igike aratubwira ati uko yaraturashe mwumva ubwoba ukuntu bumeze ni ukuvuga ngo bibiri ikatubwira ngo inzitizi y'ubwoba tukaza wibwira ngo hari icyo uzogeraho icyiza uri umunyabwoba n'abantu batangira kuvuga ngo twubake ikanisa turigazure tugure amabafure tugure iki umuntu w'umunyabwoba akamara kuvuga ngo ngo revera ngo reka ngo ibi ngibi biradutosheje ubyihorere uva ku bwoba nta cyiza uzogeraho ufite inzitizi y'ubwoba habe n'iyi meza tuzoyigura kubera iki kubera ubwoba tugure ino meza hepfo muri kamara ngo imeze ngo yangahe ngo 20,000 ariko mwabaye mwumureke twigumire kuri aka ngaka koga wewe ukibwira ngo n'umuntu muzima n'inzitizi y'ubwoba yamugezemo ari mu izina rya Yesu iyo nzitizi igenda iveho amen warimba umwobo bamugize uko baravuze ngo wowe kubera ese ko wari uzukuru umunyamwaga singaho ni wari gucuruzanye mbizo kunza nsarura ntabibye singaho ni wari kudandaza ariko ngumare ngo uratinya ngurimba umwobo mumufata umujane muri jahannum wumvega ibyiza yabonye ni sibyo kuja muri jahannum none ubaho ugira inzitizi y'ubwoba uzogera kuki hari icyo uzogeraho mvuge ngo amen
Haleluya. gatatu amaganya y'isi Mariko 4:19 kuganya kwiganyira no kubusa ariko abantu maganya yemwe 4:19 Mariko yego 4:19 haravuga ngo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mitima biniga iryo jambo ntiryere. Amen. Umva imunuzu kuzatubwa rino jambo ko muraryumva ko murumva yego ariko mundi mwanya amaganya araza arinige bariko se kugende batubwiye ngo ndizera jewe apana kuvuga ngo mbabariye kuvuga ngo jewe ariko nawe uvuga ngo wowe siko muzi amakuru yanje ko nubatse ikiraro kizira inyana muzi ko nubatse ikiraro iwabo abanyabitanga kizira inyana kizira inka naracubatse kizira inka kizira inyana kizira ikimasa hari uwogira inka akabura ikimasa cyangwa akabura inyana tanka nari mfite ntakinari ariko abantu ngo mbikore baravuga ngo ni ibintu ariko nubiza cibuka ikiguhi nanditseho nandikishije ikaramu itukura ndavuga ngo man ndagusabye ubunyine ndizeye ko ntabwoba mfite kuko mbonye inka ngo ndangize mbwira umufurero ngo ni muvuma bukeye ndambwira ngo ngwino uje kubaka ikiraro arambwira ngo ikiraro cyahari we kuko kera bari banzi ko nije navuye muri byura tanka mfite ntabiki byose wamara arambwira ngo ikiraro cyane ndambwira ngo cyane cyawe ngwino kukwereka aho uje kuba aragenda aracubaka aragitera imbari 3 aragitungira atema ubwatsi arasakara ngo arangize mbwira umugore aho igitangaza cyagiye kuba kuvuga ngo mbwira umugore ngo ngwino uje guhoma ikiraro ngo mubwire tugende tuje guhoma ikiraro arambwira ngo isi ikiraro cyane ndavuga ngo cyane ariko Yesu ni mwiza ba Yesu we habe n'ubu nyine turiyo kubwe turya kubwe turyama kubwe tubyuka kubwe ko murabana ngo tubaye hano muri Kenya inka tugira hari inkoko tugira aho murebe ukuntu mwambaye murebe ukuntu muberewe ariko mwamara mukagira inzitizi y'amaganya ngo suko tuzorya iki ngo cyangwa tuzambara Bibiri zivuga ngo n'inyoni zo mu kirere nimuzamona inyoni ukuntu ziyuhagira nimuzamona ko zitazishanyura amababa yazo ni nziza zikayangana kandi zizamara zikajya muzamuza zizasarura he biga byose bazabatera bose abanyagihugu nibyo bitunze inyoni natwe twamara tukari ariko wamara amaganya ukinjira mu nzu umugore akamabwira umugabo muri kwamu kutuzogira kutuzobaho umugore nawe akamavuga ngo ayi usinamye nkubwira wambwiye ngo namye nkubwira ngo nituza ngo hano ngo tuzohashirira ngo none kuturahira mwamara habe nubwo mwatashe mwanezerewe ibintu byabaye ibindi mu ikanisa ariko amaganya mwamara gushuka mu ibintu bikamba bizima pi mwanza musigara musenga hakabaho murizwa n'amarira y'amaganya ariko atarambarira yo kunezera mubwire ngo tugende cyo kuhoma arambwira atari ko nunu wabaye ndamubwira ngo homa kiraro wowe cyo uzi byabaye araho warangize ndamubwira ngo taha genduje muhira ndagenda mpanga nje umushinja tema ikibacu umushinja ari ndagitema neza mu mani n'amakiko rano ariko Yesu beshwaho no kwizera Yesu nerengiye imbabazi ze bumbatirwa n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite ngo ndangiza icyarire ndagisasa ngo mare kugisasa
nama ngenda ngo shike ndicara gutya mbinyana. Nama mvuga ngo mbaye inyana. Inyana irabi. Mumarete mibikingizo ndakingira nzana umuhembeze nguturutse inyuma gutya. Ngo ndange ndavuga ngo mbaye inyana muri iki kirabo. Kubitamwe igisirimba sha. Azabona ayo masezerano. Mwami Yesu. Tenda mambo. Yesu we. Kora ibitangaza muri mugoroba mu izina rya Yesu. Urengeza amaboko. Haleluya, haleluya. Nimuvuga ngo amen. Amen. Ibitangaza by'Imana iyo ukuyeho inzitane z'ubwoba ukareka amaganya yo kwiganyira. Nimuvuga ngo amen. Amen. Basi ngo ndangize gambaye inyana. Ko murabona ndi inyana. Ariko kubwo kwizera ndavuga ngo ndabinyana. Nuko ndataha. Ndavuga ngo Mana ushimwe kandi uhimbazwe. Ndeba kuko nta bantu bambonye. Umane ndazamuka ndataha ni muhira. Mushiki muhira umugore arambaza se biriya bintu wakoze ni biki? Ndavuga ngo wewe utegereze inkaguza. Tegereze inkaguza. Ngo je matokeo. Je kike gusa wewe upfe kureba gusa ndetse nuko hano nta nkongoro zihaba zo kubazwa. Uzore kuri nkongoro. Ariko utegereze n'ibikombe bifundikiye. Ejo nejo bundi tuzokamisha ika yacu urufuro rw'amatashuje. Yewe mureka kwiganyira. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ngo se muzorya iki cyangwa muzambara iki. Ngo se njyewe wananije ngaheza inyoni kanswe umwana w'umuntu nagize ubwenge kamuheza kumva no kugenda no gukora. Ni gute wiganyira urara wiganyira ukarara uryiza amenyo ukavuga ngo se tuzogira gute ngo tuzobaho muri Nairobi gute ngo tuzobaho gute ngo iwacu tuzohasubira gute ngo se tuzogenda. Yewe wakwiganyira vuga ngo yewe wantuza wanzitiziwe yamaganya toka mbere zangu uvuge ngo vaho mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Bizakunda. Bizakunda. Kandekere iyo histoire aho ngaho. Komeza aho ngaho. Nimuvuge ngo amen. Amen. Nuko ngo mandataha ngo bucye tugiriye uduma. Nyabitanga yari arashidagira tugize uduma iwacu kugasharara. Uduma hari wa za disketi zivuga ngo tuza wanyanja we n'izindi zivuga ngo ngomba n'izindi za voyage. Ariko za voyage yewe sentika zikiza gutya tugakubitamo disketi kwamara turabyina tubyine umugabo umwe gutya amafata umve ibampaye inka ntarasa kandi twari duturanye imyaka n'imyaka. Abanyavyinshi bari bahari abasegega bari bahari twari turi nta muntu numwe wari warigeze sewe ubayeho akimana ishaka kugira ngo ikora ibitangaza abatizera bakubibona. Warangiza arafata
ngo afatwemo yamavuga ngo hebe ngo kubera uno mugabo ngo nkunda ngo kandi tubane ngo nguhaye inka kandi itari kwitura tuvuze ko izindi nka bazazihabwa zikiturwa ntayo kwitura arambwira ngo nguhaye inka ndavuga ngo nuko asane Imana iguheze umugisha umugore yicaye aho ngaho ukamureba nkamutera ijisho kera cyaka Yesu wo mu ijuru we Imana yo mu ijuru iyo ukuyeho amaganya ugakuraho inzitizi y'amaganya Imana ni hafi izivuga mu gitabo cya Isaya ibice 59 hakavuga ngo ukuboko kwayo ntikwaheze ngo inanirwe gukiza ngo n'ugutwi kwayo ntikwapfuye ngo inanirwe kumva ngo usibye gukiranirwa kwanyu gusa ngo n'ibicumuro byanyu muri byo bituma Imana idakora warangize iriya ganta amatelefone yarahawe n'inzandiko cyangwa ubutumwa Kidumu n'ubu nyiri bari buvira barandika abantu umukobwa uri muri Canada wumve muri Canada aramagara ngo se nta makuru ya Rutebuka yaba ariko Imana izihiga umuntu kami kureba kikavuga ngo wa munsi wasenze kukiguhi haje ubwengehe Imana igahamagara umunya Canada utekereza ibwengeherwa ni Canada na Canada ahantu ntazi n'ubu ngubiza n'ubu baravuga ngo mubarize Rutebuka yabo baravuga ngo ari ruguru umusozi babwira Kidumu ngo ubwire umuntu mutuma abantu bazavivira mu mubwire azomanuke ndamushaka Burundi Imana agakurashaka ngo yuzuze yanyana nabiriye mu kiraro muvuga ngo amin ngo ndangize ubutumwa buraza bucaga mu isoko yo kuri wewe bare mu isoko babatumaho ubutumwa buraza urashika kugashaka nejo bundi Kidumu yaravye ngo uzomanuke hari umuntu ushaka okay sawa amaguru niyo nari mfite namangira gukendi ikonera nibuvira n'umwaka Kidumu ati noneho hari umuntu wavuze ngo uzogende i Burundi ndagweza inambazi yarampamagaye urasangaho mihingano nashika ni ungweza address okay ndagiye ni Burundi ushiki Burundi wanasifiwe ariko sibi ko birabafasha bikomeye Imana baheze umugisha moja kuvuga ngo kuyaje kudutondera amakuru y'ikiraro ngo kandi yabuzaso naso ngo ndangize ndagiye ni Bujumbura mushiki Bujumbura barambwira ngo n'umuntu muri Canada wagushaka ashakira iki atowe nako tubizi genuje kuri bank niwo munsi wanje wa mbere nageze kuri bank genuje kuri bank ndagiye kuri bank mushike barambwe bati ni faranga bazana igikaratasi kirekire batuzuza amazina yawe yanditse amazina nta nimero nta telefone nari mfite nuzuzaga nimero za telefone ntazo mfite ubwo muzibonye none hari zo twagiraga marega atazuza amazina yawe ndayanditse ndamuhaye sawa bagikubise mwine bakubise kirazamutse idolari haje idolari 150 ubona ko zinuka munane ndazisingira shira mu mufu bataho batibanza urinda ngundi mwanya gusizindi 250 kize mu abaye 400 mu mare kize hano no biraminga sasa sindara hano darari buvira hano sino harara simpana ati nta kibazo namafata imodoka nibuvira ndaraye mu gitondo kare namafata umusozi ndarenga ngo shike igitangaza cy'Imana ngo shike namasanga umugabo w'abahiga mesha kiyabaga na hano umujo afite kuza Kenya baravuga ngo afite inka yiwe y'umukara ngo yonsa ngo abantu bose bayigezeho ngo abaki dolari 400 zitarenga kandi zizapunga ngo izifite azoza yitwara bose bakagendaga bose babaye abakene Rutebuka niwo mutuzo ariko Imana ni ukuri kw'Imana umuntu utadusenga akagira ziriya nzitizi imbere yiwe ntukaza wibwira ko ari ikiza uzobona warangize nonoga amakuru aragenda gararanda bose baragenda barananiwe amakuru angeraho namangira gukya dahise ku mugogo no mu gakomero ndagiye neza no kukiziba tanga bavyukirije washike agira mushiki wacu mushike nunda amasemesha uraje muri Kenya tikondagwe aho ufite inkayo ndayifite ariko se yamagambwira
ngo keretse ari abayigutuye cyangwa toya naje kwireba nje wewe inka cyangwa ati rindize gusa wowe utaha umwanya barabyukuje baraje inka y'umukara y'icozi ifashe iraza neza ngo ishike gutya ndasohoka nyine nk'umuntu waye wirebesha bararekuye ikimasa cyayo cy'urukara cyiza barakirekuye kironse baragikubisa arakamye neza akabido neza gutya kakaja nko kuja kuzura gutya ararangije ngo amara umugore aracumze turariye mara kugenda avuga iyi nka yawe ni amafaranga Yesu yampaye amafaranga ga uko ntibazi ko nafite kandi andorari ikibabi kimwe 2 3 4 $10 apana manu barangiza arambwira ngo urute wewe ati nka yanje baraje naka yaraje azana 370 azana 350 abandi bazana 380 ariko ndababwira ngo badashikije 400 iyi nka sintahurwa ahubwo nzoyisi kazama numva kututwe kama numva gutya Hallelujah. kaza numva ngiye ko gusara yewe timukaza mwiganyira barangize ndambwira ngo mesha iyi nka ndayigu aranga ngo urayigu ndavuga ngo umugore we ngo nyabitanga yamakubita gatwege bako umwana wa data ndaza yigereranya ndambwira ngo yewe sindi umwana wa sundu umwana w'Imana oya wewe uragira ngo njewe ndayigura baturayigura we ndakurahi iyi nka neza gutya irinjira mu kiraro namangira ariko fise nari mfite tayo nari ndifite mu ikaratasi nabumbye mu gutya iraha mu ikoti imbere namangira ukekura besha inka yawe nizingana 400 yuzu sawa yewe ndayagu 100 200 300 400 besha kati n'ubu turasha wowe kubitinka ureke kwirugusa kubitinka nishore inka nama nishorera dajana no kuri cyakiraba ngo shike ndakingura yabikingizo ndinjiza amasezerano yose Imana yatanga yakomejwe n'amaraso Mwami wacu Yesu isi nibizavaho ijoro rikavaho uwizera azabona amasezerano zaburi twayo cy'Imana uvuga ngo amina Hallelujah. nta kindi gusa mukure inzitizi y'amaganya kwicara wiganyira ngo se nzobaho gute ngo nzobi aba bana ngo se bazobaho gute nyabita abana wewe wabonye abana wamara kandi ukaje kwiganyira ngo se Imana ngo kwa abana ngo bazobaho gute igihe yabazanye ntibafite mu kiganza cyane urayizitizi yo kwiganya uzunezerwa kumanywa na mu gitondo nagiye Isaya yose uvuga ngo ndagushime Imana wampaye abana none no kubarera uzobarera nabawe wewe ni Mungu atatenda mambo Mungu hakuna neno lisilowezekana atatenda mambo Mungu azakora ibikombe nta kintu na kimwe kimunani nta yo n'inzitizi yakanga ya gatatu ya kane ariyo ndangiriza uvuge ngo amen ya kane yavuga ngo kuba umwana mu bintu byo mu mwuka soma Abaefeso 4 no ku 14 Abaefeso 4 no ku murongo wa 14 kuba umwana mu mwuka iyo nizitizi iba mu buzima bw'abantu kane Abaefeso 4 kandi 14 yego ijambo ry'Imana yavuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba aho tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose aho n'imyishikirize n'imyigishirize n'ubuganya bw'abantu b'ubwenge bisi rekera susome neza
yego. Umurongo wa 14 haravuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana, kugira ngo dukureho inzitizi yo kutuguma kugira abana, duteraganywa n'imiraba, bamwe ngo wende uku, abandi ngo ntizokunda, abandi ngo bizokunda, ugahera muri kazengerera. tujanwa hirya no hino, ujanwiriya n'imiyaga yose, imiyaga yose zigahuha yose ikazigukubitika kuza, y'imyigishirize n'inyigisho zimwe zihengamye n'izindi zitameze neza, n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge nyamaso, n'uburiganya bw'abantu b'ubwenge bw'isi, Amen. Abantu umuntu yoba muri Kristo Yesu, warinjiye muri Kristo Yesu, wamara ukaguma umwana, inzitizi yo kwitwa ubwana baguteraganwa bakuzi. Muzi ko abantu nyine basigaye bagenda bapfa kubona umuntu gusa ngo ngaho ngo dusengere, ngo musengere, muri mumara ngo mumbwire uko ngo nzomera. Niya umuntu uri muri Kristo Yesu, wamara ukaza ugenda ukateraganwa, uyu yagukanga ngo kwe, ukavuga ngo jewe ngo nimuze ngo musengere, ngo mumbwire ngo maherekezo. Yewe niba utagira kwizera, ugira amaganya, ugira bwoba, habe nubwo bazokubwira amaherekezo ameze gute, uzotaha ushike wiruguganya, uzurarurira gushebwire gute. Abantu bakaba bana mu buryo bwo mu mwuka, twarahawe Yesu Kristo ari insinzi yacu, ariko abantu ugasanga abantu teka rwose ko baraza ngo ngaho ngo mwicare hasi ngo mumbwire ukomeze. Ninde utazi ukomeze? Ninde? Uko titwize nzi amafuti yanje, nzi n'uburyo bwanje, nzi nuko nagize gutya, nuko nagize nabi, nuko navuze nabi ndabizi. Ariko wamara ukaja kuvugira abantu ngaho ni musengere. Imuruzi aho tugeze twebwe iyo haje kuvuga ngo mbabare kuvuga, iyo haje kuvuga ngo haraza umuntu ukora amayitaje agasengera abantu n'ibiki, iri kanisa ntibaba hamuguraho bisha kuri ababuze ko kuvuga ngo hari umuntu uza gukora ngo processes, abahanure ngo bazoja Canada, Australia, Iburaya, Amerika irafunguwe iragize gute. Basi iri kanisa tuba twabyiganye handi sibe yasha, ariko utebuka utazukora amayitaje reka iri afishe mwashizeho ni Nyabaki, uri iwe turamumenyereye sawa, uzogume mumenyere nta kibazo. Ariko uko nukububwana nukubabana mu buryo bwo mu mwuka, nitubabana tuza duteraganwa iriya, uje wese aturozi, unde wese aturozi. Iyo ni inzitizi iri imbere yawe mu buzima bwawe, uzokomeza umwana buri gihe cyose iteka rwose. Abayumbe nibaza muri musengere ngo mumbwire maherekezo, abandi nibaza muri musengere ngo mumbwire maherekezo. Jewe nabwiye abantu biwacu, nuzoza uvuga ngo tugusengere, nuzoza tugusengere, nuzoza kugaruka ubwa kabiri, jewe sinzogusengera. Nakane, abafite amayitaje yo gusengerwa ni bandi, ukamubona bose bararongora. Akandi kaba kandi nibandi bafite amayitaje wa undi twasengera, ukabona ararongora, umunyabwoba ntaca amazi. Muzomureke n'umuntu umuzayifu kiroho, umwana nta kintu kimwe na kimwe azabona cyiza mu buzima bwe. Nukuvuga ngo yaratashe washike ateragwanwa amagambo iriya, araswa kandi aragaruka, noneho wa munsi baransengeye sinakize, wa munsi bambwiye ko sinanyuzwe, ariko haje naka reka ngende mubaze nawe ampeza amaherekezo. Wahuye n'inzitizi y'ubwana, ariko mutizera no kutabubwana, nimuhagarare uzubwira Imana nk'uhawe ubwira so, umubwire ngo Mana, icyo nshaka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ndashaka ngukure y'inzitizi yo kuguma kuzerera ku mwana. Ijambo rya gatanu, inzitizi ya gatanu ni ukutagira umwete mu bikorwa. Mu bikorwa mukora hari inzitizi wahuye nazo. Soma Umubwiriza ibice 9:10. Umubwiriza ibice 9:10, kutagira ibikorwa, kutagira umwete mu bikorwa. Gira umwete winjire mu maraso ya Yesu, anana rayinenge uzumutima wanje
ndashima umusaraba, ndashima yambaziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Gaso haleluya. Mubwiriza ibice 9 umurongo wa 10 haravuga ngo umurimo wawe wose werekeje amaboko, umurimo wawe wose wahuye n'inzitane ukajya gukora wawe ugononwa, ntuwukore ufite umwete. Icyo ni inzitizi wahuye nazo. Umurimo wawe wose werekeje amaboko yawe ukorane umwete, aho kuko ikuzimu aho iriya rangata wari uzuja, iriya rangata nta migambi bayo, yego, nta n'imirimo ibayo. Musigaye mubona abantu basigaye bapfa kubona nimba napfuye, reka nirozeho mutaza kubona wewe unabwiye, nimba napfuye ukamusanga barahagaze banyabitangaga bakamba bahaguruka bakava ngo twarabanye ngo kugashararo, ngo yari umuntu mwiza, ngo yagazagira ngo utaratibu, ngo kandi ngo yagazavuga yito. Nza ntangara ese uko muza muvuga ngo yari umuntu ngusheshetse, ni ukuvuga yagazavuga aho none ko muza muhagurukiriya ngo yari umuntu ngusheshetse, ngo kandi nguzuvuga make. Ese make naya amenshi naya ngo azavuga make bakanja kuvuga ko ntari, ariko niyene tazatanga icyacumi, tazatanga n'isadaka, tazanezerwa mu ikanisa, tagira urukundo, tazasabana n'abantu. Ni ikintu kigungwe kibaho, ni ikintu kitaza giseka, ni ikintu kitaza kinezerwa, ariko chapa guhena mukaba mwanja ngo uyu nguyu ngo yagazavuga makeya. Uzamuvuga ukuri, uzamuhamya umuntu ko mwamubonye. Ariko hano bikavuga ngo inzitizi yo kudakorana igikorwa umwete wahuye n'iyo nzitizi. Kandi Bibiliya ivuga ngo ku bintu byose dukora ngo tuba tubikorana umwete, ngo kuko hano ikuzimu twamaze gupfa. Nakubwiye tuba duhamya abantu bapfuye ni zero, ntacyo bimaze. Ahubwo mukuru kuza mumvamye ngihano siko kwiza twaba ngo rukundo azagira gutya yego. Mugabo umwe wapfuye wabahetoni kingungwa, twarabanaga muri Zura ngo bucagurira rukundo. Nono abwira abahungu ati mugene muzane inka y'imburirano muyibage mpari kingungwa, nimara mvuga amateka yaje, namwe nimara muvuga ibyo nakoze mpaye. Baranga baravuga ngo weho ngo ibintu ugira mu mutwe ngo bakwihorere, baramwihorera. Iyi nga ngo rishira ukwezi ngo gushire ngo buce arapfuye, ngo afe wawa. Babona kubaga inka turishokora twese tuza kurya imburirano, bamara bakanja kuvuga ngo kingungwa ngo yakoze ibiki nabiki, bahaye babesha gusa bahaye bagira pi. Rero Bibiliya ikavuga ngo hari inzitizi iri imbere yawe yo kudakorana umwete mu mirimo mubamo. Mukorari n'umukorari ariko yamara takorana umwete mu murimo yahawe, ugasanga baragenda kuruwa amaguru. Iyo nizitizi wahuye nayo. Konditeri yaza hano yatangira kukurepetesha hano, ukanja za shuguri ibiki wikozamwo gutya, ugasanga kuya kwinuma igeze kwigaje keri kabiraguru. Iyo nizitizi wahuye nayo mu murimo wawe wose ukorana umwete, kuko ikuzimu iri yepfo nta migambi, nta mirimo izabayo, izobirangira. Ukorana umwete ba mama, sivyo? Namwe abapasiteri mukorana umwete. Ikintu cyose bazoza bababwira muze mukorana umwete. Nibavuga ngo tugure ibafu, mukorana umwete. Bana kuvuga ngo je ndi umukene ni impumyi n'amaboko ashitse n'amaguru. Ariko umuntu w'umugabo ufite amaboko abiri akagira amaguru abiri, nibavuga ngo tutanga ifaranga ngo we ngo je ndi umukene, nizitizi wahuye nayo yo kudakorana umwete mu bikorwa ubabo. Abapasiteri benshi bamwe n'abandi bakina mama bavuga ngo ibikorwa nyanaka dufite amasengesho, none dutanga wese wijana ngo je ngo ijana ntacyo nubona, ngo mfite abana funzi ngo barangura. Menye ngo wahuye n'inzitizi yo kudakorana umwete mu murimo wawe. Ese ubundi uzitanga iwe se yarazivukanye azazicura. Kurya nuko asobanukiye ko ntanzitizi ziri imbere ye, abikorana umwete azi ngwejo azabihemberwa.
nimuvuge ngo amin. Ya kangahe? Ya gatandatu, sibyo? Ya gatandatu, kuba impumyi mu mwuka birindi abantu kumuza mubona bazabasenga bagaterana, bamwe ni impumyi. Soma Abikorinto, urwandiko rwa kabiri Abikorinto kane no ku murongo wa kane. Urwandiko rwa kabiri rwa Abikorinto kane umurongo wa kane. Kuba impumyi mu mwuka. Yego. Soma kane umurongo wa kane, urwandiko rwa kabiri rwa Abikorinto. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ku murongo wa kane, ngaso. Yego. Aravuga ngo aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Yahumye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana. Ni aho ngaho ushaka kurekere mwumvishe ko bavuze tangira aho ngo gusa tangira ko havuga aho hatangira kandi no kwikana. Tangira ku murongo wa mbere kandi no kuri kane. Haravuga ngo aribo batizera, abo ngabo bagize inzitizi yo kuba impumyi mu mwuka. Abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima. Abo Imana y'iki gihe ni iyi, biriya bintu by'ibigirwamana y'iki gihe yahumishije amaso ngo bamare bagira inzitizi yo kutarangiza, ngo arebe iriya kure ngo arangize, akama bagusa impumyi yahabiri ntamenye ko abandi babamenye. Daniyeli yamenye ibihe, amenya ibihe uko bizogenda, ariko wowe ukagira inzitizi yo kuba impumyi gusa, tumenye proje, tumenye iyerekwa riri imbere. Usaba Imana bahereza iyerekwa. Ureke kuba abantu mugira inzitizi gusa yaha ngo yo kureba hano. Oyaye umukristo azareba imbere, umukristo aza kuraho inzitizi yo kuba impumyi birindi. Ndabona impumyi zimwe zabaga kuri kaya mabenge, akamagara gusa ntazi uko umeze n'uko usa, akaba yamava ngo papa ngo nisaidie gutazama pati, ntazi ko washatse cyangwa ko umeze gusa, ariko kamava ngo papa ngo nisaidie gutazama pati, nitazama pati sina mwanamke gute. Kubera nuko gihumirije adahaye abona. Nukuvuga ngo bivuga ngo inzitizi abakristo benshi bafite n'inzitizi yo kuba impumyi mu mwuka, agatura umwaka ugashira, ukwezi ukaza tayerekwa nari mwaragira no mu rusengero ngo abwira abakozi ati nagize iyerekwa rivuga gutya, titwokora aka kantu, titwogira gutya pi ni impumyi gusa bahuye n'inzitizi y'ubuhumyi. Muvuge ngo amin. Dangiza ya karindwi, utamenya icyo wahawe. Kwa abantu benshi tibazi ibyo bahawe, yarahurushe gusa kwiruka inyuma y'abantu. Uko wahawe urakuze, wahuye n'inzitizi yo kuziba amatwi nuko udasobanukirwa icyo wahawe. Soma urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 1:12. 1:12. Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 1:12. Utamenya icyo wahawe. 1:12 urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo. Aravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashirishirije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa. Yewe ndashima musaraba, ndashima yambaziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Yamye abanza aravuga ngo ndashima cyane umwami wanje, ngo amara komeza wumva umanukaho. Yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, kuko yantekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we, ampereza inshingano, ampereza umurimo wo kuba umukorari, siko ampereza umurimo wo kuba konditrice,
ampeza umurimo wo kuba pasiteri, ampeza umurimo wo kuyobora abavugabutumwa, ampeza umurimo wo kuyobora abayumbe, ampereza gucuranga. Papa, none wowe wamara ugasobanukirwa n'icyo Imana yaguhaye, yabonye kuri uwo kwizerwa akugabira umurimo, ariko wamara ukagira inzitizi yo kutamenya icyo Imana yaguhaye. Ndanibuka nje yewe nari umukorari muri 82 ndetse ngeze hano 2017 nico gihe byancanze ikorari muri ko tumuye abamama bakaja gucuruza bakaza saa 11 abandi sizeri abandi giheki ndavuga ngo reka mve namava, ariko nakunda gikorari. Uzi ko umunsi umwe navuye ibuvira karepeta kugashara kubera gukunda ikorari, namangira gukenda shingwa mundu gukenda shinga fatuwa biziba gukenda arenga mu buhonde ndakuka ndakatiga mu mitamba kwa banyamutigerwa bayengera. Mwumve igitangaza, wumve kumenya gusobanukirwa icyo Imana yampaye. Namaniruka kaza nikonera guke muri mushojo gakuka gukenga karaba kandi mu maso gusa ngavuga ngo saa 9 n'igice ziraba ndi muri repetition neza gutya saa 9 ngwibe ndashika ndoga gukena maniruka ushike namafatika inanja ku repetition orani. Kumva yewe ariko abantu bamara ntibamenye icyo bahawe, tugiye nabikoze bikunze nzi kuko ari wo murimo nahawe, kandi nkaba ngo Mana ndagushimiye kuko ndi konditeri w'abaririmbyi ba Nyabitanga abangaba. Tuzatuvuga ibintu twagiyemo twagabiwe n'Imana. Tuvuze ibingibi batuhambiriye gutya zaya makoro. Aya makoro je baranzize. Aya makoro je sinzi ukuntu zage. Sinovuga ko Imana gano ndaje kumva nabikanisha, ariko ni ukuri jewe ikintu nakunda gikorari no kwigendera mu bitaramo no kugira, ariko ibintu by'inama ngo tugende inama ngo tugire gukena oya ikorari ugakunda yewe muzamumenya muvuga ngo ukure inzitizi yo kudasobanukirwa umurimo wahawe. Umurimo wawe nigera ku murimo nawe ngo nzawukora nezerewe. None nigutuzugira inzitizi umurimo wahawe bakaza baguhata nkaho utawu, mugende musobanukirwe n'icyo Imana yabahaye. Baturimba ikorasi imwe zakorera Imana nkiri mu mubiri nimara gupfa beza babirangiye ukaza bakabaye akabo. Ariko ugasanga abakristo abapasiteri abamama bakina mama bafite inzitizi yo kubaho kutamenya icyo bahawe. Kamenya ngo nahawe kuririmba nzawukora nezerewe, nahawe kubwiriza nzabikora. Abavuga butumwa basiga batumira ngo inani ngo mubande ngo mwohereze ngo tike ngo mande mugire gute cyangwa hano urebe nibura ahubwo na Kampala nubwo ati ndatike mfite kandi gamurantunguye nuriga mu butumwa, ariko urebe ngaha iwacu ngo namara bampamagara ngo ngwino zo kuvuga ubutumwa ngo namara avuge ngo gute ngo ndatike mfite ngo kandi ngo ahangaha ngo umuri ya gatatu ngo ni kure none ndagenda gute. Yewe ugende ukora icyo wahawe ugikora unezerewe. Icyo inzitizi wahuye nayo ni inzitizi yo kutamenya icyo wahawe. Ijambo twasomye nimuvuga ngo amen. Twasomye bire yavuze ngo niyo yadukuye mu mwijima ngo idushira mu butware bw'umwana wakunda, ngo iratubungisha yamitujyana gutya idukura iyo twari turi mu hantu h'umwijima ahantu wa Satani idukurayo iratuzana gukira ngo gushika gukira yamitwinjiza ngo nimuvuga ngo amen. Iratwinjiza gukira avuga ngo muri abana b'Imana imuciswa abantu b'Imana. Gwera none mwaba Kristo warabuze ahasigaye mukureho ziranzi zose nimumara musabe icyo mushaka cyose murakibona mu izina rya Yesu. Mwakirije mu